Momo na momoli le whaaftaite le lava. Palenganga mawalalo I se madu taita I sunga ia ngā salafunga. Ia ona ole te lolo na avanoa le nei. Ia ai ona ua whaasino lona lima. Ina ian whai ona o tūla I nei tūla fiafi. O te le tūla na oa. I'm standing on his behalf. I'm standing on behalf of our district. Whaiwhau, whaltua, laus whono. Nā hawa oto I loa le, nā rau taitai e leo stangata leo ke le lava. E mālu lava lona leo. But very effective. Ol me voi la lea. Nau tamu whai lava ina ia peo le mālu taitai wha mālu atu alo leo. But very effective. Ai a whai ai o te shout. O te le uita ia oi. Alo ke whangu ia ke oinga ia e ala mai whamoromori. Amene. Ia. Taitai ulo whaaloalo lea. Let me say something because I think last night somebody was asking about who made a decision for this place and the building. 1990. Savalaulia ele matou awal sunga to ina. Na matou mai le masina atoa, I'm going to cut it short. Masina atoa manonofo mato ina. O ile tasi aso awa o uma mai le fono mai Hawaii. O ile tasi aso o uma mame ai famelo to ina. Sua. Sau ka o se kawa sua se fale fai ai fono le ivalua. E whansolo ia wole le. O na maolo lea. O ta huhu maangele. O neanga, Mount Rasco. Pe e lima le lei fale na maa asiasi ai. O fale mo mua manto atu o le factory. And the capacity is 25 to 3,000 people. O na altulo tama wa va ai pule. Ma ofa iai fa tu e filta o fale lea. A fa mel pule 2 miliona. A melul to ina will give you $1 million cash. Yeah, if a mel tamalo, no, that's too low. That's too low. We cannot afford that. Yeah, on a fee now, God told me to give you $1 million. That's it. Okay. How about 22.5? No, we'll give you $1 million cash. Yeah, what about 2? No, $1 million. Take it or leave it. If we cannot go further than that. Yeah, if I was just funny. To make it really short, lima lele fale na mava iya. First day, total fale. Famelo to ina, yeah. Kau fiskamaro longa, kau me fuita. So the very next day we went and we saw 2 big buildings. Olesi fale 4 lava. I've seen that you ever met to ina or if met to malo $5 million. If I'm going $1 million cash. Oh, I mean, this is a new building. $1 million? No. $5 million. God told me $1 million. Yeah, okay, forget. Thank you. Lua fale e uma ifo. La ia se taking it off al join. Famalul joina. Yeah, sua. O uma kasu nga fale. Ala la sombra. Ka va il mako fango. Of to fail to fango. So we drove and we came by this side. I have ai mai. Ola msalo o tu ye masani e ko fango.
Oka o la au ke le kau ko ki kau le langil ki le maurunga. Ia e pe ia o se konga va o matu ala o Samoa. E ke le ilo se me tau, it's not really possible for a building. Ai te o fa melto ina fa mai. Ia ala soma. E lua e ka lea. Ai pe ia mana ia. Fai mako milionga le fai mato fale. O fatu loa. Peia e silinga, peia e mana ia le tonu na. Ia fa mai roto ina, ia o kongura ngā ka ua, le ua maua le me fai el fale. O tau la New Zealand, I have a voice in this building. Hallelujah. Ia vi ia le tua. Ile po tonu taluai. Sa tanto falongo ai le upo le tua. Ana uma na por tanto maftan. Walava matutoe le tanto tau soi ave tanto wai. Ona le matautia mana manaia whaaftai tele lava i le taitai ia mese lau whai launga na amataina i le tātou maafutanga nei. Sa au tau whai e mai tawina o le whamalosi ma le tele o le whamalosi ma le tui ai o fua. Fua tele mai. Ina ia vi ia ai le tua. Le la o tātou malamana mai leo ngā o fua ma le matango fi o fua. Ai sila mai. O fua i o le vine. E leo le mawhawhau a reino ai o le vine. Ai ala no ai elvine. Langa i le ai se la au e nofo ma ai no na fua. E le ai se la au tonga vao me na fai le tua e nofo le la au mo koe ai o fua. O le fesili la. Le ale me na la o na fua. Mo oi. Mo hau. Mo manu felelei, ma manu vai wha, lona winga, o fua e au ngā mo leisi. E le au ngā mo oi. Fruits, if you can understand the theology of trees and plants. Plants cannot eat its own fruits. The reason why they bear fruit is for somebody else. Not only for the birds, for the animals, but also for the people as well. Ai le mawhai on aia le la au ia on na fua. Ia le la iei fua ia. Le la au na fua ia. Le o mai le fefi nei. E pēna o tau sila mai. E au ngā mohau. Fua ia ngā ia hau. E lea o ngai le la au lea. I want you to catch where I'm getting to. O fua ia te fuai. E lea o ngā mo oi. Your fruits are not just for you. Amen. O fua oe au ngā molu na ngata lai oi. E tilo mai ia te oe pole meo e fua le lei. O fua e mawhai ona e maunu manu malo i nai o ia. Oh, it's either sour fruits or good fruits. Me la tātou mtua. Oi le. Ia le tātou fi.
Be fruitful for God's glory. Fatanga mai nei minute lava. Au nei minute lava. Se io o fa sola I titi atu lava. But I'm going to put the emphasis on Evi Iaile Tua. Evi Iaile Tua. It means fruits, worship. Fruits, they connect, ile worship. Alefe mai evi Iaile Tua. Evi Iaile Tua. Iofua. In other words, ele muta inei, I totono le falsale nei. Ia le tātou viinga. Sei kui fwai lunga whamolmole ia. Tona I mau ia. These are our foundational scriptures for tonight's message. Whaiere tuale, te tangata I lona lava whaatusa. God created man in his image and his likeness. O lona winga, o le character o le tua, na whai ai oi. O fōlinga o le tua, ia fōlinga ai oi. Your character will never escape you. You will always have your character. But the character that you have is a godly character. He created you in his image. Na whai oe mau. I le whaatusa o le tua, lona winga. Whaatusa I lona nio, whaatusa I lona nātula, whaatusa I ana me whai. What God expected from us. O fua. Fua tele mai. O le fua tele mai. E whatatau le la wa mio. Whakakau le lo character. Whatatau your winga. Whatatau lo lifestyle. Le soi whanga ma leo langa I te olai on a daily basis. A o le vi ia I le tua. E whatatau le vi inga o le tua. E maua mai o fua. Amen. Ia te loa au pupul dado taimi. Ala tau whaila vai na ia. Whawawawele titi lava. I le tusi o kinese. Tau pui lima. O lo o tusia e le atu e le tusi le na ave iamos. I le tangata ingo ia e nuka. Tolo se lau ono sa furuma le lima tau sanga e nuka. Ai ave ola. A o le upula tusi pa ia na iai. Tolo se lau tau sanga o Sava Valley e noka ma le atua. So his character, it's not his service. It's not his offering. It's not his sacrifices. But it was his character that he was walking with God and it pleases God. Sama tua whaamalia ina lama whinangalo le tua. Il savali e dangata nei o enoka. Ona winga, the lifestyle that he lives. O le mea nana mava ai ai. Leo tātou mō whamea tuspa, I whamea le tua. Samoa ruara whai o yaso. Ele o le taulanga. Palu sustai.
obedience, and righteousness. So, I say all of this to say this. Maangaya your gago worship. Maanayal dato maftanga, maanayal dato taulanga fight. Everybody is really excited about it and blessed about it. Te tonu na le fale le. Te le maua is tangata kulau. Te le maua is tangata Palau Valley te tonu fale le te min nei. Te le maua is tangata Inupia te min nei te tonu fale le. So say si ala te vaia. You see them or her as a Christian. Ma naya la da no tapo inga te tonu. O le fesilila. A e aluatu mauru fale atu I a mata atu tai au. E tau le sto nai. Would you still maintain the same spirit? The same excitement? The same holiness? Oh, no, no, no. O isi maanga your team, there will be party on Friday night, on Saturday night. O ngisho da tawat Palau Valley mai amaka ngi kaya. No, 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 no. It's your character that brings glory to God. De la fa tuk tupi. The yonder lolum tau pufa. John chapter 4. Sa'il tell no na Yesu mo le fil Samaria. Ha mai lo Yesu le fil Samaria. Tina fa mo mo. Apa mai singa vai nga sa yo winu fa mo mo. Fa mai tina le. E lo lotto le vai. E lo lotto le vai eli. Ah, nei somewhere. Sorry. She said the well is deep. A tonu ai fo lo fa longo. E fo fo I lo sila ina mata upule leo te share tu ya toi. Because the well is deep. O le tele mata upule tua, they're deep. $15 ago, I got this revelation. 15. And ever since then, it changes my life in terms of my relationship with God and how I'm very, very be careful of how I walked, how I deal and how I relate with people. Amen. Yeah. Mai lo le fine, wa ronu tanonga, fai mai lo le fine ia Yesu. We vai le monga lea. Ko le monga le ta sada po ia ma do tama. Monga le ma do ta po ia. How many times you went through this? Ai mai le fine o le monga lea. Sometimes our Samoan call the church building a monga. Elo te unga nai te aweta atul for sa pe o na fa pa ia ma fa ufani mai ole monga pa ia ole tua fe melantina we worship only in the mountain lona winga foto ata pua ia au mai I le fale e ba Yesu ya au te fai atu ia te oe ele ngata to te tapo ai le monga lea. Ai to te tapo ai fo Jerusalem. A walo sa ili le tua. Ie tapo ai le nganga ma le faa maoni o tatou Pentecosto tulo. We believe in the presence of the Holy Spirit. And we cannot just shut the Holy Spirit out after our worship.
E te le tu ua le nganga o le tua i nei. E te le tu ua tu lau, e le te le tu ua ufua i nei. E te anu ma ufua tu lau. A tonu ai le mawhai ona e whaneo ina lau vi inga. But your lifestyle, your attitude, your anio. E vi ia i le tua every time you are walking. Ai ale leila wa mio tangasa. And my tua, that's my son. Yeah, I receive the glory. E lua me ie. E mai Yesu. E sau sa iri ai. Le me bobo. Lau sau sa ili faola. Ile na leilo. Lua. O lo sa ili le tua. Ili tangata pua. O me sile ai na fata waina le tua. O le nganga ina ia faolaina. Mal tangata tapua. Ele o sa ili la tulou. Ele o sa ili le tua. I taitai ia datu. No, he's not seeking for the otaitais. He's not seeking for the missionaries. He's not seeking for pastors and ministers. He's seeking for worshipers. I say, I chose them. I chose you. These are called. These are chosen vessels. But God is seeking for worshipers. But that is your calling. You are a gift to the church. But God is looking for worshipers. Hallelujah. He's not looking for Raleigh. Ona ye le sili va pea. Are you a Christian that happens to be a worshiper? Or are you a worshiper that happens to be a Christian? That's a big difference, saints. O le valao talo taitai e umai nei. A o le valao le tangata tapu ai. E awai le langi. Hallelujah. O le so ele tua ni se failo ailo na mamalu. I le lalolangi nei. Al whangai points. Me momua. Ai se ale tangata tapua. Why be a worshiper? O te wha moi siri alea. I sei alo na mta upo e whaas fumatu. E upo e fitu mat ve upo e lusu matas. Mei le tua. O to umana o whai e loi hoa. E vi ia o toa. All that I have created in my name will bring glory and praise to me. So your whole character, you are a worshiper. O oil da ngata tapuai. Fua tele mai. Whatatau na wamio, whatatau yo winga.
po le soifanga tātou te olai. E vi ia i le tua e whatau le vi inga po le taulanga vi i le tua. E mau ai fua po le abio al tangata tāpua. Hallelujah. Ai se al tangata tāpua. Le hol mena na whai ai o e le tua. Na usu e le team le pese lea. I was created to worship you. I was created to worship you. That is the ultimate purpose for your life, in my life. O le mau le viinga o le tua la wamio. Yo fua. Nena na lai ona whai tātou e le tua. O isi mea ia tātou te whai nei. O tātou tiute. Those are our callings, our responsibilities. But God has called us to be worshipers. And He's seeking for those that worship. Hallelujah. Na yeile matai alo mta po lua e puna sfuru masumatas ele ngata sa ili le tu asa ili foi ngata pot. Wise men were seeking Jesus Christ. Fai melantus pa ia. Ina ua ulu fale atu ina atu ulu fale. Na lato mo ai le tamaititi. So if you see those Christmas cards where the three wise men are at the stable, that's wrong. They were not at the stable. They were in a house. And then they found a child, not an infant. Ina ua lato maua. Fai maina tus pa ia. The three of them. Walau tato I loa. E toru mea lofa no mai madau. Madau makoi. Let me make this suggestion. There were 4 gifts, not 3 gifts. O le mea lofa muna na lato whaia. O le tapua. Worship. Because once they found the child, the 3 of them did the same thing. All the 3 were worshiping the child. That's the commonality for all of them, and that is the commonality for all of us. It's our greatest gift to God is worship. You know, manole. Faso solo le la tomelo fa. By the way, we all have different gifts. Kofsi uma tato mamelofa e mai le tu. Yeah. Bela dua o fe tapo ye. We're to worship. Matur po mo la way so tai ya ifa. Ya ifa o le food poisoning. Ya sa tam fai pe.
Tanga. Le wo mai fai. Tere yalu si session na sotle. Sa vo ti Apollo fa la vada vai un po'. Ti ya fa melo manava tulo. Sua. Le fa le kokulo ma. Tulo. Tau le mo se mo ya na po. O anek tae au tulo. Pato ata moa sina mapsanga i sfulu tae. Kau fai alki Apollo e. Fa muta la mtaina ma fai. Au fai atu no. Po le ala val tau fai mai ti Apollo ke le mango malo. I'll be there tonight. Ia o le media ai tanga mai foi o kaule lava kule ma ia ona o tu langa le melo na lua feta po ai where do you worship o le priorities le tua about worship memo mo o le maunga po falsa e lua mena lo tau mai e fu fatawa il tapo inga e pero suma tolu ve po suma lima o ia tātou te avatu so ai le tau langa o le vi inga o le fua la valea o tātou lau mutu e te vivi i le tua iau lau mutu tu lau le tātou te whaia i a fiafi ale fai mai Yesu ia o tau fuatele mai e vi i ai le atua e le ngantala o lau tau langa i peo le fefili nei ai a uma e le muta i lau vi inga e te tapo i lau a mio pe aru i fafu hallelujah ia la tau fai la vai e fa kope aku o le upu kiwi fai upu ki upu le tutonu i on tau po sumali o le tu mau it mentioned about 11 times tu mau abide that's the key word of the chapter it mentioned about 11 times. That means we need to abide in the vine all the time. Eleva Isaiah. Fabe fela. Melon tolu. Fabe fela tato tapwa. Romolo na tau ko summa lua. Romolo na tau ko summa lua. Okay. Oi, Alia. It's okay. I love it. Pe mana ia whenu ai a. I te tonu tuspa ia taupa sudlima. There are 3 progressions of being fruitful. Mumua. A e pipi ilima. E fua. A fua. Fa mai la umana fua dia. O na fua
atili ai lea. So, fua atili. Malolo tolu. Fua tele mai. Ako ese ufua, se selo mrena e fai. Ai afa o popo ufua. Na ilo leo matua fie mai le tua. Ile Roma lona mta pasuma lua. Da o fai ta inga le ai Samoa. Ai te iwa o vavena uma ali tavita. Dr. David. Te no fatu lalo me tavita ele uma mi huke. Ia lela la koe fai. Tai lava moro sa. O mtau pasuma lole Roma. Tu sei sui atoa e Paulo le langona o le whainga o taulanga. Ia o tau tui nātua o tau tino I le tua. O taulanga ola pa ia marama li ma le ato toa. O le mea le tau hai o tau whai. O le upu le taulanga e leo se upu o le whenga fō. Sacrifice is not a New Testament word. It's an Old Testament word. Ale fe meta ia e poro. Ia o tau tui nātu o tau tingo le tauranga. So ai vai mai lai. Sorry, Papa Mel Fatusa. This is God. Okay. Ole mea lea. Sorry. Ole mea lea. Ole alofa tu noa lea o lea tu. Ma le relationship le mana o lea tu. Ina ia connect mai a nato. Ia o kākou la lea. Whai mai la pou. Ia o tau tu ina atu. O tau tino. O na o whenga tuai. E whai reo si taulanga le. Taulanga I mani. E pēle mani. O na o se aile taulanga. Ia o na fia leo le tu el tuto. A o il whenga fōu. Pe mai pou. O oe o taulanga. O oe fo I o reo si taulanga. Let me say this again. O oe o taulanga. O oe fo I o reo si taulanga. I o tau tu inatu. O tau tino. I le tua. So you as high priest
You present yourself as a living sacrifice to God. Ele oti la oi. E oti lo tangata tuai. Ai le oti oi. O oi la tau langa ola. E pa ia mani e mare ato toa. O le memo muala. What is worship? It's relationship. Amen. O le relationship la oi. Ele ngata I nei tunu whale lea. You take your relationship with God everywhere. O le taimi la tu ina tuai oi mwhaula ina oi. O na connect lo leo tātou I le tua. Okay? O le tua lea, o oe lea. O leo wa connect oi le tua. E ala ilo ta lio Yesu e whai maari I whaona. O le taulanga ua ave oe whai me taulanga ola I le tua. Amen. Nona nua, o le mele e tautala ipo. Your attitude. What is worship? Not only relationship, but an attitude. Lawa miu. That's worship. Whai mai Yesu, ia fua tele mai, e vi ia I le tua. Hallelujah. Whai mai leo pono I. O lawa miu e po ia, e maa lie, e ato toa I le tua. Amen. Malonto. O soifuanga I te olai. It's your lifestyle. Whai mai poro whai upurea. Ia whape foi o tō o na whai. Amen. Ja. Leo la umra ho. O whala milano tātou. E uma kuroi. Disconnect like kiki ama le relationship. Na e anu ala lea. Ua pule awe. Na e vailo le kuroi whinge matene. Alu ia I malou manatu. Pa ulo marwhaiwhea. I say, you disconnect your relationship with God. Because if your relationship is still connected, you will overcome. Hallelujah. You will overcome. Me foi lá na laiona. A faina le whainga luai. Fasu soga. Because we disconnected our relationship with God. Ia e kai ka go fia ia le lu. Alo e ke kia inga le kalesia. Fia fasi kaka. Ale fesilina. E vi ia ile tuel mele. Will this be glorifying God? Ele amai ele tuole kale sie fasi. Ele amai ele tuole kale sie o ke gie kul pulela. Na mai ele tuole kale sie fafaga. Tausi. Alo fa ye. Hallelujah. Yeah. Afa muta mai ire me. Amen. What is the foundation of all of this? Le fa vai o nei me uma. Tasi ale mea. O le lofa. It is our love for God. O le sai mai ya. Langa matinga inel matai tai man no fo.
Matai o lua sfumale lua. To a atua lau sa tu kai o le la pa. Tali a Yesu i na fai. Ai o mai lau fariseo. Na lanto o mai lau tu la fono. A o tangata Yesu tau na malam lama tu la fono. Fai mai lau Yesu. Tau te leilo ea. O leo wa kua de Yesu tau te no me ono mtau pa me feu pa whaama le lima. Fai mai leo Yesu. Tau te leilo ea. O le tu la fono sili lava. O lo walo fatu le ile tua. O lo loto, lo manatu, ma le malosi ato toa. O le tu la fono sili lea. O no se lau sfulmatonu la fai o tu la fono. Na adi le tua ia Israel. Ue le mawhai, le mawhai kausi. E o ai tu la fono sfulu. Even the 10 Commandments. They could not even hold it. Fai mele Yesu. A fai o tau le lava. Tau si le sfulu. Le lau wako ia konga le lua. Just two. Ia e alo fatu le tua malo loto atoa malo manatu atoa me umala wana. Ula fongu sili na. Lua. Ia e alo fatu le lua te tua o ia pei o e lava ia to. That's all. If you are able to obey and abide in those 2 commandments, we'll make it. O le ale fa vai o tātou worship I le tua. O lo walofa I le tua. Whaftai teams. O te loa o le isile area o le whai a tātou na whamalosia maua o ia tātou whanau. Ai mai seo teams. We need to teach them to be worshipers, not performers. It's one thing to perform on a stage, but it's another thing to live a different lifestyle. Oh, no. But until we worship inside the building and outside of the building. Benar fa mai Yesu o tole wai le nganga. Amen. O lo sa ili le tua I dangata tāpuai. Ia o koe whesili foi. Are you a Christian that happens to be a worshipper, or are you a worshipper that happens to be a Christian? Po e o se kerusiano ua vea o mtangata tāpuai. Po o se tangata tāpuai ua vea ma kerusiano. Yeah. Good. Thank you. Tai lava. O e o se tangata tāpuai ua whai ua vea ma kerusiano. Can you imagine if we are all worshipers and walking uprightly? That we can not only outside here, but outside your lifestyle, outside of the church. O Yesu e wala upura. Fua tele mai. Ina ia vi ia ile tua. Ele se upo la apostolo. But he's talking to the church. It becomes a priority. Ile ekalesia. Ia vi ia le tua iso se mea dato te whaia. Hallelujah. Manai al ko woe e tia le manu. Manai o dato woe tia le aua le All Blacks. Pa pe foi manto ho. E isa ka wa tia o ka le lava ro sai. O le fesili na ka mo fesili te milea. E mo e se vi ngo le tuai lau mele fai.
Ono masina taluai, fai mai fo mai e tau kalua kalokof. E o loi leisa so loi e kof. O loi leisa malai leo. Ula tu ai tu ele stara o e ko inga e kai fiku se fulu mo kupu ka usava. Palu se fulu leisi ai fiku iva leisi. Ai vatu ai nei ma. Ia matou o ala leo. I lumo matou o tamatala vou. Ia na matou o ala leo. O vai aku o lua o tasi o lua ia pu nai e avanoa. Now mo tonde ele kof. E ia foi tula fono on malai. O tula fono la. Ai ai lo langi me ia ua e kakaua o ngā rasa tu le vaenga lea. O lua tonu pu o leo kam play na ngai ko inga ia. Ia palau vale. Yeah, these kids, blah, 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 these kids. Yeah, ko ya kulisi pu o le mea tasi. Wai o tuan fatal tasi. Eu fatulo ye to ina. You want me to talk to them? Bye. Yeah, if you can. Okay, I'll go talk to them. Now, kwa fali elo wiko. O fe ko kele lo e kula fongon kol malai mama le fa yanga o ko le. You know, you deny our time. Lua ma o kele kula vale. Ai na lo wiko. O fe, man, you need to move forward. Come on. Yeah, o Saulo. So if I make to ina. You really talk to them, huh? O fa ngai lo ko alo, halo. Ami le fuso le fasia pa wan me le halo lima fo le fai lo yelo I kam lo kinga. Ai o ngor kinga mo ko inga ia. Ia wa lo le. O tel watula, ai fio so mai palang. Pe ele fie lo kala le fai ku ia. Ia o so mai lo le singo ka fiofi. Ia. O wa lo. O ke alula whalonga koe lo loto kwa se ale mele o whaia o whaia atu lele ie ele I maua sauvi inga ila o mele nga whainga ia tasi le pū pas ele o koa while molo loto ele o kalale nga whai malau lua pū pas le isi lo pū lontolo o whakura ko inga. Let me talk to them again. E o alua tu lolea. O vai mai lan vai. Ai whapeo ke la ko fie fusua ku ia la ko. I would like to offer to guys. I want to apologize. I am so sorry for my outbursts out there. O whātula le iei. What I said was right. It's how I said it. It was absolutely wrong. Please forgive me. Yeah, ke wo mai ngai kama fa mai fa talo fa mai fusi mai fa mai you're a good man. You're a good man. Ya pa ona o fa lo lai lo Wa ave sa venga. Eu sawale fa ko praise the Lord. O te loko ko inga lai o. Ave ko inga, did you talk to them again? O fa ko no. I went to apologize. I went to apologize to them. Because what I said was right. But how I said it was wrong. Ya fa melonga ko inga. Are you a pastor? You see, kalua ngau ka alo. O ke le introduce ina ua os whaiwhau. I tangata fo ele whaulai. I don't introduce them that I am a pastor. Because it's sui ailo na ko winga. I want them to be themselves. Ia le lau whai mai gel vanga lea. Are you a pastor? Yeah. O ke
ke le mga o pepelo. O feku, yes, Mike. Oh, you are a good man. You're a good man. You're a good man. Yeah, o te anuala, but my spirit, o makuale leia, o fia, o whapeatu le tua whawhetai. I give you praise. That's all I said. Ele vou com amor, malos. Nala no faiatu. Ole mtau pulea. Lala ole connect. Ia vaenga ia lua. O fua maltapoi. O fua malavi inga. Ele mafai ona e ave setu. Ma separate le lua lea. O Yesu na lenga fai al famtalanga. Fua tele mai. Vi ia. O lona wingo tātou fua e vi I ai le tua. Amene. O le saila le ma le perspective le. Le no mana o e mai le fiafi. Fa umai le tātou fono. Awalela elu neima, elu ilau ke kalesia. Ia o te talo ina Yesu ia la wāmio. O la tātou wāmio e vi I ai le tua. So I lay that on the carpet. Leo o fofola si atu le mea. Au te loa. To telo da joe sala in ka upu le. To telo da joe sala in ka upu le. La ngai pa ia le sai lungal kongol fatsa. Ai makwa le pa ia the rest of the week. Amen. Po lea po lau upo e whai, po o winga e whai, e le tala whenga i le mawai se vi ingo le tua. Po oele na. A le o tātou I lua. Whai mai le tua o fua e vi I ai o ia. Ai a e loa o le mea nao lai te iai. E la whai u tātou fontanga nei po. Nā na o fofona tua I. A oilo e iai le whiwhiringa. E te iloa fo I o I lo tūlanga o lau tapua ika I le tua. E ke le kau sau e ka poa I le falsa. Because that's only 2 hours. A o lo soifuanga atua is 24/7. A e iloa la, e le o 24/7, e le soifuanga nai te o nai. Ia hape ai whape mai lea fiafi. O te matua mana o mia lava na mele. I want to make a change for my life. I want to make sure that my actions, my attitude, my character, my relationship will glorify God. Amen. Now the offer full heart to la hapea. Yeah, I think to the hour. Amen. Me foi lá lea. O te mana o e vatu lava no. Ai lei tu ina tu tai tai. Te mana o tu lava no. I want you to close your eyes. And I want you to examine yourself. E va vai fo lava o ia toi. Ile melo e ai. Hallelujah. Tama o mātou o mai le taimi o whiwhiringa. Hallelujah. Taimi mātou te mana tuna tua tiri ai. O lo vi inga e whātau waina e oi. Ka lea fiafi. Leli ie. Te so soani mai. Ina ia le leila o sāwalinga e vi ia ai oi. Hallelujah. Amo ine o tātou whonga whamulimuli. Te manao e vatu lea whanau.